Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Commentary ke bakmi ke tanah ko kia Jngoh Sarkar Jilla ke Dr. M. Ampareen Lingdo. Haga santri unai lar arjar pausan ke Leit Jngoh ke Civil Hospital Nongstoiñ. Ringkar ke jing sendan lang jong MLA ke Nongstoiñ ba Gabriel Walang. Haga jing keren bekilar petai kubor ke Dr. Ampareen ke Loong. Hadim melayu jing tip baka Maternity and Child Hospital. Kaladan haga jing perkhat pat ke jing penkrek babiang kumta kaladan ke jing keren ke babenia. Shushu kalau angru bahadian belala berpentri kampura ya ke Maternity and Child Hospital on selawan pet kambha shushu ya ke Civil Hospital naduk ke jingbu ya ke tuberculosis ward ke dialysis ward bagi wegi tenat ki bekongsan. Yawan ban pet ndai ban juret namar ba hadin ba nilayo jintip ba ke MCH kaladon hapadeng gejing perkat bat gejing penkre babiang ti menta niwan ya kendu ya ki MCH kiban hablet syaka MCH hospital ti ngila asim ya ki notes jongki bat MLA in lamkmat banyesong bat ki sashi sen engineer ru ila wan nila yo ya ke review ni engineer ti si sen ba ke MCH kalau long fully functional nila la ban pet kumno pede ban bahaya ke ni ke hospital civil namar ki babong ki departments ki bidon tam ke shani ki don tam ke active tuberculosis ward ki don tam ke active dialysis, ki don tam ya ka active cancer attention. Te lada la kam relief ya ka space hang ni menta da ka balik sa MCH te kamut kala kamba mo. I MLA in guide yangi but ki doctors kin long part of the plan. Kadon kandit ki shortage of doctors ngila krani ki doctors hang ni ICU is doing very well. Ngila ong menta bato ki ICU so menta ngila hot ya ka interview ya ki doctors but kermen hapo ka sibna ngila la ban install ya ki doctors nang ta ngidon tam menta ban pet pede ba ladang ilet ban bifurcate ya ka civil but ka MCH kade ban non ka balance jong Nongstoiñ hapo pro artli kini institutes ngangong ifi hapo sans nem ngin sa sedang banyo doktor sispa san pungut haka state jong ite kani ka kejing kim jong kejing don jong ki doktor kanum long shu kumta medical college long ngilong determine ban penyat na dong taus nem ka PA sangma kala ayat na do last year ka Tura Medical College kadi ban sedang no by next year tingin target ya ladi nang ba kan sapoy kapor haka sans nem ka banwan pan baka state tungi kanum don shortage kita ki doctors ki dungi don kamke ki specialist ru in sa sedang bon namar takabas dang ya ka medical college nila ban sedang ru ya ki specialization courses ki don lala ka jong ka course tingin sala bende ya kataru but kumbakalong ti kabhaba pisngap ni MLA namar MLA iwan yalam yang asani mday mga ba yalam ni MLA ti MLA kay pidi man oh Ang konsep ba surayo madam sa lawan sini maila don kadi pulu kerpang kadi kerpang ya Nongstoiñ ba nilai ban plino ya kadi ke MCH sampai dan dari kajinya kemunta kelong nakade kamantor menuduna apalagi dokter spesialis apa ke Jadi kan kita di sini kita punya keren dari dokter kita hamil, dokter nung nila ban sok je kami, but kahar juga por kuno ban balance kuno madam ya ki Nongstoiñ ya nos baru ki Nongstoiñ ya ki
hospital. Itu perlu pengen kasih korban juga kan denok sundan pengen. Naladap jadi interview jongki doktor. About 3 months maybe. Naladap jadi interview jongki doktor. Ya ubenai te jumlah manong bah spesifik atau ubenai te ya tamla ban kular menoro. Andre dalalong dalai yang kiman power te hangta yang dalalong. Baka mau kerwat ke MCH kampot long functional te. Shisen balap play ya ketai ke modular kanwan ke operation theater ke bangira mau kerwat ketu kanwan nang tak kitu kitiar ki bangira na kabenta kajing penpanjong kitu ki SNU kitu kijing sumari ki kelong ketu ringin wanra daki ba fresh namar kitu hangtai hapo MCH kipot lotte ki sarang lotte baklam na man pentrekam la shuset aku ke kamera Sansna. mundur mapi satu day sansnem wanung penbor yang ibale ikane kede ke jaka ai sumat kumdai ga kamdai ga kayaw na kahat kani ka commitment pikwa ingi banstang ya ke MCH tang badon ka pressure ni gipagba kamut bangin suong hoot arsnem shiteng jendran ngalawan siwan mo ya mali la res siris sapo house tang ba banya ketu kebangiwan lingkong aduk mentah kaladon ke improvement ke balong very possible that will happen now minyale e kata mentah ni terpad e pajma this what num don kata ka Jngoh bang ngimle ni kwa e banle tambah ni di jakai sumarte kamde gayaw kahat ka bas kunsyong gibre ban jadi ai ni this is lives of human beings.